Pakpak. Ito na po ang buwelta ni Bernie kaya wala man si kagahian. Buwelta. Pag tinabangay ni gawas sa mga Pinoy, pinaagi sa community pantry. Niaging simana ni kalat kini sa social media. Nagsugod sa usa ka gamay nga stall nga gibilinan og bugas og dilata. Libre mo kuha basta sigon sa pinahanglanon. Paspas kining nikatag og nakahatag inspirasyon. Lain-lain lugar na ang grupo ang niawat para makatabang sa mga galisod o gaaginod. Niabot na kining inisyatibo sa Iligan ug Davao. Nibubusad ang mga donors o mga buot mutabang. Nakita ang panagiusa karong pandemya. Sumala nila, galisod gihapon sila. Apan ni tabang yawat na lang makahatag kalipay. Gikan sa Quezon City, nakabot na sad kini sa Mindanao. Sa mga mulinya, ayaw lang taon og panikas. Og mukuha sa sobra-sobrang bugas. Una-una, dili lang kamo nga naas pait nga sitwasyon. Sa mga donors ug volunteers, saludo mga moms ug sirs. Mas mudagan pa unta inyong grasya. Kay kamo makonsiderang usas hero aning pandemya. Di lang kita na maridtag. Time!